unong yalam ka liang persya haying dorbar tawan uba Roni Wilangdo ubadai UMLA ka Kongres Namalim ulaong bahadu menta umpat tip tikna la kita kilaingut ki MLA Kongres kin lejban penyeso sya kaseng NPP. Haba unong thok kubor ulayo ban yakren kerpang bad uba lengdo haphalau keslim trekam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC hadin ba ulawan yakendu ya UCIM uba penjai singsim ulaong ba hadu menta ompat don kita ki MLA Kongres ban pentip bakin rungno sya kaseng NPP. Lada kita ki laingut ki MLA Kongres kin mino ngalasa satang marway kum UMLA ulaong. Haba persyang ban keli da ki waipat ki jingkeli uba lengdo kuatan ban jubab namar uong ba yakani kakam unsawat jingtip ba khambnia lakadai ni em kabasisha kumban supen kan mau laingut ki MLA Kongres ki bapen kre bandrung syakaseng NPP kabayalam ya kasorkar jela kilong UMLA na unsning constituency u Dr. Celestine Lengdo UMLA na Mauhati constituency uba Charles Marngar UMLA na Nongpo constituency uba Gabriel Waklang ki khubor ki yathu ba kini ki MLA Kongres ki thmu ban lej penyesok pura sya kaseng NPP namar kimpwa ba haki HADC kin yetrailang bat ke NPP kat ba haying dorbat thawan kin syong syaliang persya namar uba Gabriel Waklang ba Charles Marngar bat uba Roni Wilangdo ki dai ki MDC bat MLA ki khubor ki yathu ba kani ka jingthmu ban rung syakaseng NPP kadai namar ba uba Vincent H Pala ubadai presiden ka MPCC udon bha ka jingyajan bat kinong yalam ka NPP shu ki khubor ki yathu ba nadu ba mi ka khubor kani ka jingyakren hapdeng kinong kersan jong kini ki MLA bat ka jingyakren bat kinong yalam ka NPP kadang ya shwa bandrung pura sya kaseng NPP sakawai ka khubor ki yathu ba ka jingbamla uba lengdo bandrung sya ka NPP kadai namar ka jingkhang kamsyem lapli namar ladon lupa UMLA barim ubadairu menteri barim ka sorkar MDA won uba Hamlet Doling ubalong menta kum unong aibut jong menteri rangba ka jela Konrad K Sangma katba ki wai ki constituency kim don jing ya ki MLA Kongres bandrung sya ka NPP